Petak. Partizanovi fudbaleri održali su posljednji trening pred veliki meč u nedjelju. Nervna napetost dostigla je tačku eksplozivnosti. Potražili su opuštanje kroz beg u vedrinu, bezazlenost dečeg sveta. Ja za zvezdu! Šoški ćemo imati autogram. Ajde, vidite ruku da vidim, to najde da počine. Evo sam, evo! Dobija! Bedem odbrane Jovanović Debeli, teška kategorija. A razbijač odbrana Kovačević. Nemoj jako, čuj. Nemoj jako. Ajde, preljulja! Ajde, bori. Ova beba sa svojom mamom došla je da se oprosti od svog tate Jusufija, koji opet odlazi na 3 dana u sportski karantin. Ajde, Galić, ajde da se slikamo, hoćete s nama? Ajde, ulazite, snimamo. Ajde, vi levo, pomerite se. Slikam, ajde. Sve sam ih uhvatio. A Galića? Galić! Ko najradije daje autogram? Najradije daje Šoškić i Galić. Jel da? Da. Da, ali cijelo jutro tu potpisuju. Palo je veče. Sada su fudbaleri najzad slobodni za razgovore. Vladice, vi ste sada popularan fudbaler, jedan od najboljih igrača Partizana. Bili ste i državni reprezentativac, čak ste sada i vodeći strelac u ovom prvenstvu svoga kluba. Popularni ste kod navijača i oni imaju običaj da često kažu to je prvi poslovođa tima. Međutim, mene interesuje kada ste prvi put imali na nogama prave cipele i kada ste obukli pravi dres fudbalera. 1954. sam došao na odmor u Beograd kod tetke i tada sam išao i posjećivao treninge pionira Partizana. Jednog dana sam i ja trenirao i oni su me pozvali da ostanem i dalje tu, da dolazim na treninge. Međutim, ja sam morao da odem u Ivanjicu radi školovanja i posle godinu dana kad sam se vratio u Beograd, tada sam ponovo došao u Partizan i nastavio. Vi ste, Vladice, sa fudbalskom loptom obišli mnogo zemalja na svetu, doživjeli ste puno radosti. Međutim, ne vjerujem da su ispunjene sve vaše želje. Da, imam 3 želje sada. Prva mi je želja da Partizan osvoji ponovo prvenstvo države, druga je da odem sa reprezentacijom u Čile i treća je da Partizan gostuje u Ivanjici na turniru 50-godišnjice osnivanja Javor. Zašto baš Partizan i zašto baš u Ivanjici? Pa zato što sam ja rođen u Ivanjici, zato što me za Ivanjicu vežu najlepše uspomene. A Partizan da dođe tamo zato što otkako ja igram u Partizanu, broj navijača Partizana i Zvezde se izjednačio i voleo bih da igram za jednu od malo za koje sam ranije igrao protiv Partizana. Vasoviću, izvinite što vas sad uznemiravam. Nešto se priča da vi na fakultetu dobijate sve 10-ke i 9-ke. Šta je to istina? Ma nemojte, nije to tako. Doduše nisu ni neke 6-ice, to 7-ice i 8-ice. Ja sam dao prvu godinu i nalazim se na džube. Znači može da se bude i dobar fudbaler i dobar student? Pa svakako da može. Kako se isto pored gimnazije, kako đaci u gimnaziji mogu pored škole da igraju fudbal, isto tako i studenti mogu pored fudbala da uče redom ili polažu ispit. Kako ste vi to postigli? Pa samo treba malo volje i ambicije da čovjek želi da postigne nešto i to je vrlo jednostavno.
Jusufi, vi ste već odigrali preko 200 utakmica za Partizan i 30 puta ste oblačili dres sa državnim grbom. Pa ipak, da li sada imate tremu pred neku utakmicu? Pa znate, ja igram dosta dugo i imam dosta utakmica u nogama, kako to mi igrači kažemo. Međutim, to se retko dešava da imam tremu, jer sam igrački vrlo star, iako svega imam 22 godine. Jer imam veliki staž kao fudbaler. Ja fudbal igram dok prekinemo. U redu, stop. Jusufi, vi ste već preko 200 puta bili prvotimac Partizana, 30 puta oblačili ste dres sa državnim grbom. Dogodi li se sad neki put da imate tremu pred neku utakmicu? To je vrlo retko s obzirom da ja već dugo igram u Partizanu i da sam ovako zaista mlad igrač od 22 godine, ali sam vrlo iskusan s obzirom na broj odigranih utakmica. I ja fudbal smatram kao i svaki drugi posao. Želite li da zadovoljite vaše navijače i vas svakom utakmicom? Pa to je tako normalno. Prvo trenera, upravu, pa navijači. U redu, hvala. Šebinac, vi ste u posljednje vrijeme postali dobar strelac. Hoćete li na sljedećoj utakmici dati Crvenoj zvezdi koji gol? Ne postoji mogućnost da Crvenoj zvezdi dam gol. Zašto, ako bude neka zrela šansa? Pa ne postoji zato što ja igram u FK Beogradu, a moj brat Zeko Partizanu. To će izgleda ja morati da učinim. Šoškiću, ispričajte nam neki zanimljivi doživljaj iz vašeg sportskog života. Ne mora da bude nešto ovako strašno važno, neku sitnicu kao. Pa ispričat ću vam jedan detalj koji je ovako u svežoj sećanju ostao, to je skoro utakmica u Subotici protiv Sparta. Subotici. I nisam imao posla za vreme igre, protiv bio slab. Međutim, gledalci koji se nalaze iza gola odmah pred mene, tražili su da se bacim i jedan me zamolio, kaže Šoškić, pa bacite već jedan put. Ja da mu ispunio želja sam stalno čekao priliku da dobijem neku loptu da se bacim. Međutim, kao što nikako nije dolazilo, ali jedan igrač šutne u loptu koja je išla vrlo lagano po zemlji i ja se pručim koliko sam dug, uhvatim me i okrenem se, rekao ste zadovoljni. On kaže, svaka vam čast Šoškić. Dobro, ste vi zadovoljni sad? Jesu, hvala Šoškić. Možete nešto da mi ispričate iz vašeg privatnog života? Ili volite da pijete, ili skitate, ili... Kad nemam utakmice, a slobodan sam, onda popijem neku čašicu, ali to tek tako da se raspoložim. A ovako izlazim na igranku, volim da idem na igranku i baš sam sada u zadnje vreme jedan dan otišao sam, bez ikakvog društva, na igranku. Odem ja tamo i onako skromno uđem u salu, zamolim jednu devojku da sa mnom pleše i ona pristade i mi počnem da plešemo. Ali baš tada kad sam ja mislio da me neće niko poznati, opet me neko poznane, opet se društvo skupi i tako propade igranka i sve. Ponovo o fudbalu počeli, o sportu i nisam mogao nikako da zamislim onako da se provedem kako sam ja mislio pre. Odakle ste vi? Iz Vrbasa. A šta vam je otac? Mašinski tehničar. A majka? Domaćica. Hoće li da dođe skoro, jer volite roditelji? Sad sam baš dobio stan, čim ga namestim, mislim da će doći malo kod mene. A jeste oženjeni? Nisam. Pa mislite skoro se ženi? Čim nađem devojku. Izvinite, vi ste 8 godina vodili podmlatak Partizana i zovu vas Čika Vujica. On je 4 godine osvojio prvenstvo države. Mnogi igrači su sada prvotinci i zato su dobro nagrađeni. Međutim, nas interesuje šta su oni dobijali kao juniori. Oni su i tada bili nagrađivani sa sendvičom i čajom, obično posle treninga i posle utakmice. Zatim su dobijali jednu ulaznicu nedeljom da mogu da gledaju utakmice, a kasnije smo još im davali i istog tako da bi sa mnom i sa trenerom Otekalom mogli da posmatre utakmice da bi što više naučili i greške i dobre strane igrača prvog tima. Jesu li imali i gledalce oni? Oni su imali izvanredan priliv gledalaca. Oni su privlačili po par hiljada gledalaca i na nižerazrednim igralištima, a na našem uvek oko 4 do 5 hiljada. Znači, Jusufi, Jovanović, Vasović, Čebinac i Kovačević koji su sad reprezentativci, gledali su utakmice sa juga? Gledali su sa juga.